Thank you, Jesus. Final breath, Jesus commands. Give me oil in my lamp, keep me burning. Kuataka soka panta, rakoposika panta liva, peruka takuske tekaburia, sabakuria tabakonda kaso, paruka soika, yakapantos kebetula, rapapoka pante sika, yakapapoka patula, parusi katwa, peruna souka peli, yakakombe saika, arami kosile, yama souta lama. Reach out to him tonight. Jesus. Hey. No guilty life. Yakapuria. This is the power of Christ. From life's first cry till final breath. Oh God. Hey. No power of hell, no scheme of man can Wakakua. No power of hell, no scheme of man. Hey, declare it me from his hands. Yes, good morning, good morning, good morning. Father, we bless your name, we glorify your name. You are worthy of all the praises. No power of hell. There is an assurance that we have. All calls. You are not left out tonight. How long You are not left out. I'll serve him more truly than ever. How do I still beats me? Whatever the cost. You are not left out tonight. You are not left out. Whatever the cost. You are not left out. As he beats me.
You are not left out tonight. We come in preparation of the week that is ahead. To follow Jesus. We are not here by our own will. Let him hear your hunger tonight. But we are here by the demand of the Holy Spirit. We give honor to the King of Kings. We give glory to Him alone. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. We don't care where this gospel leads us to. We don't care if we live or die. All we know is that our Savior must be seen. Proclaim His name, whether we live or die. We don't care where His message leads us to. We don't care if we live or die. Thank you, Jesus. All we know is that our Savior must be seen. We proclaim His name, whether we live or die. Oh Lord, we give honor to you, we give praise to you. Where this gospel leads We us come to, in preparation we don't for care. what the Lord is bringing on the table for us this whole week. La Shalema Kapralish Kentalish Nen Kaliva Rai Shalema Kaibas Rikas Kalabaratas. All we ask is well in our land. All we ask is strength for our journey on. Lama Seliman Kobainias Ris Kapeli Marantele Leish Kapelo Hasoveli Maika. Father, we give honor to you. We give glory to you. Relama Kantele Shaddai. Hier ons gee alle eer aan U. Ons gee die prys aan U. Die verbond van gebed. Die krag wat in gebed is. Die Here is besig met ons. Ons is besig om vir onsself te voorberei met 'n woord wat die Here op ons harte sal lê. Prys die naam van die Here. Halleluja. As iemand hier is and you are hearing my voice, just quickly confirm and tell me, yeah, man of God, man van die Here, ons hoor die stem. Ria Salamaya Kaita. Thousands will gather, but we have confidence in the Lord. Thousands shall gather, but we have confidence in the Lord. Thousands shall gather, but we have confidence in the Lord. Ons beweeg nie ver van sy woord af nie. Ons bly, Here, dankie. Glory to Jesus. Van as hier ons vertrou die Meester, ons vertrou die leiding van die Heilige Gees. Ons vertrou wie hy is, prys die naam van die Here. Glory to Jesus. Ons kom in die volle verstaan dat dis dit alleenlik God wat die leiding sal vat, prys die naam van die Here. Tonight there is nothing else that we are giving honor to, but only to our Master, our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory to God. Good morning, prophetess of the Lord. Glory to God. Lema Kasa Leatai. Glory to Jesus. Greetings to the family at large. Hallelujah. It's such a wonderful time. Hallelujah. Glory to God. And I'm so much grateful for what God is doing. Thank you, Lord God. Hallelujah. It is a sign that chickens are not eagles. Glory to God. Hallelujah. So greetings. Groete aan almal. Prys die wonderlike naam van die Here. Dit is 'n week wat die Here vir ons voorberei
op sy tafel, prys die naam van die Here. Ons kom op 'n platform waar hy 'n buffet met ons deel, prys die naam van die Here. Maar hierdie buffet moet 'n sacrifice moet inbring, prys die naam van die Here. Sekere dinge sal jy seer maak, sekere dinge, sekere konversasies wat jy wou gehad het met mense, moet jy sekere mense van sekere konversasies afdeel, prys die naam van die Here, want jy gaan in 'n seisoen in waar die Here vir jou prepare, prys die naam van die Here. Glory to Jesus, hallelujah. We had a wonderful time in Okanja, glory to God. Yes, chickens are not eagles. Ayera, praise ye. Hallelujah. Glory to God. You will know the eagles by their voices. You will know the eagles. Lana Moshakayaba. Nanteleyaba na Sayamoratiakaya. Eagles don't just show off. Aya! Yera, praise ye, in Jesus. Hallelujah. Mighty God. So daarom laat iemand wat hier is, jy is gevardeer, u is gevardeer op hierdie platform, op die tafel met onze Vader. Prys die naam van die Here. Ek is baie dankbaar vir die krag van God wat mense aanraak. Hallelujah. Prys die wonderlike naam van die Here. I have come into contact with people, glory to God. God says that men of God, hallelujah, you don't know me from my side, but that program has been a blessing, glory to God, unto my life, and we are just giving honor to God alone. Daarom Here, kom neem oor Here, koning Jesus, kom beweeg. Kom beweeg, kom spreek met ons Here, kom spreek met ons. Kom spreek met ons. Just by this hour, just be sharing, just be sharing, just be sharing, glory to God. Woo! Here, dankie. Oh my God. Woo! Here, dankie. Daar is 'n stap wat ons sal vat, prys die naam van die Here. Want die Here is besig om vir ons te voorberei. Die Here is besig om vir ons te voorberei. Want daar is sekere geheime wat jy nie met mense sal deel in hierdie seisoen nie. Daar is sekere besighede dinge wat die Here aan jou gees bring. Halleluja. Wat jy nie careless kan wees nie. Prys die naam van die Here. Daar is sekere drome wat die Here in jou gees sal bring. Prys die naam van die Here. Dat jy ook nie met jou eie familie sal kan deel nie. Prys die naam van die Here. Dit maak nie saak nie of jy saam groot geraak het nie. Dit maak nie saak nie of sy die beste vriend of hy die beste vriend is nie. Prys die naam van die Here. Mali Swarboy, Genevieve Barry, Mama Lydia, God bless you. Oh, glory to God. Mama Diana, all the way from Ketmans, glory to God. Family, I greet you. I greet you. Mama Emerencia, God bless you. Family, I truly appreciate each and every one of you guys that is sharing the broadcast. May God bless you. I thank God for the impact that He is doing in the lives of your families, in the life of Omalama Shalamanda. Woo! Here, dankie. As U spreek, Here, dat jy nie dat stop sien. O, Here, koning Jesus, as die Here begin beweeg, wie sal hom stop? Wie sal hom keer? Wie sal hom stop? Op U woord, Here, sal hier die droë bene, ai, koning Jesus. Woo! Lensberg, God bless you. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Here, dankie. Ek voel sommer ek gewaar die salwing van die Here, van hy voorberei ons. Hy voorberei ons. Dis 'n Sondag waar die Here vir ons voorberei. Prys die wonderlike naam van die Here. I want to quickly get somebody that can go with us on the scripture of Psalm 62. Psalm 62. Anybody that is available that can just put for us Psalms 62. Whoo! Barriers have been broken. Whoo! Yeah. Veils have been broken. Rasalamantali amantari babasaya. Whoo!
covenants that was not laid on the foundation of the Lord have been broken. Here koning Jesus. Wat ook al wat die Here nie gebind het nie, dit word gebreek in die naam van Jesus. Greetings to everybody. Greetings to everybody. Wat ook al wat die Here nie gebind het nie, prys die naam van die Here, dit word gebreek. He is breaking certain friendships because the preparation of what God is about to do in your life, the season that God is preparing you, it is a season of exploits. It is a season of putting boundaries. It is a season of saying no to certain things. It is a season of not allowing certain conversations to drain you. It is a season of honoring the mantle and the value that is in you. It is a season of just looking at certain calls and just saying that no, for this season I cannot answer you. It is a season where you need to walk away even though it hurts you. Woo! Ayaradaiki. Kalima malaba shalamaradas. Eyar kaya baba sayaman tayaba rosyan tayaba. Yarosh yeri. Yarosh brashi. Yaralin luaf en eer behoort aan u. Rabas satalamante. Yes, Here, thank you, koning Jesus. Die bandbreker wat u is, Here. Nan kalarabosaya. As die Here begin beweeg, wie kan hom stop? As die Here begin die bande breek, wie sal hom stop? As die Here begin beweeg, as die Here die kettinge losmaak, as die Here die deure moet oopmaak, as die Here die salwing moet laat reën, as die Here vir my uitgekies het, as die Here, we are so much tied to relationships. We are so much tied to conversations. We are so much tied to certain bounds. Here, thank you. Ek wil uit 'n seisoen uitgaan waar ek getrek word. Ek wil tyd vir myself hê. Want daar is baie mense wat vir my trek. Ek kan dit nie uit vir myself uitmaak nie. Want ek is besig met vriende wat vir my trek, prys sy naam. Ek is besig met families wat vir my trek, prys die naam van die Here. Wanneer jy getrek word van mens, al hoef jy vir jouself sê nee, ek sal nie op hierdie keer sal ek nie saam kan gaan nie, prys die naam van die Here, maar jy gaan bevind jou daar. Glory to Jesus. Want dit is 'n teken dat jou siel onrustig is. Jy bid, maar jou siel is onrustig. Jy aanbid die Here, maar jou siel, my siel is angstig. My siel is angstig. My siel is angstig. Anxiety have grabbed in many people's souls. Terwyl hulle aan die kerk is, terwyl hulle die Here aanbid, terwyl hulle die hande klap, terwyl hulle in 'n seisoen is om die Here te vertrou, hulle is in die kring waar hulle getrek word. Want elke mens wat voor hulle kom, hulle worry nie met hulle se visies nie, hulle worry nie met hulle se plan nie, hulle worry nie met hulle se huwelik nie, hulle worry nie met hulle se
Jy is in 'n plek waar jy net getrek word. Here, dankie. Ek gevaar sommer die Gees van die Here in hierdie plek. Ek gevaar sommer die Gees van die Here, prys die naam van die Here. Glory to Jesus. En die kan om van mense te getrek te word. Die Heilige Gees sal jou van hier af trek. Want hy is die een wat jou in die regte lyn sal lei. Prys die naam van die Here. Jy het met jou eie planne op 'n Sondag gelê. Jy lê met 'n plan om jou huwelik aandag te gee. Prys die naam van die Here. Maar as jy nie hy vriend wat jou altyd kom trek op 'n Maandag, altyd kom trek op 'n Dinsdag, jy voel om 12 uur by die huis te wees, maar jy gaan bevind jouself terwyl van ander mense se visies wat op jou lewe geset word. Jy kan nie meer op jou visie fokus nie, want daar is mense wat jy geomgeer is. Prys die naam van die Here. En hoe jou siel aanstang is, jou siel is in anxiety, want jy is in 'n plek, jy is in 'n woning, jy is in 'n environment waar jy nie rustig is nie. Moet die aanstag wees. Moet die aanstag wees in my siel. Vertrou die Here in hierdie seisoene. Vertrou die Here, my siel. Vertrou die Here. Wees stil. Vertrou die Here. Dit sal 'n stap wees, maar vertrou die Here. Here, dankie koning Jesus. Dit moet 'n sacrifice wees, maar vertrou die Here. Jy sal alleen uit moet kom, maar vertrou die Here. Jy sal alleen gaan staan, maar vertrou die Here. Dit is jou huwelik. Dit is jou geld. Dit is jou visie. Dit is jou missie. Dit is die Here aan jou gegee. En op Matja goeie. Ek voel sommer om te gedeelde word. En stukke van die Here moet my maak. Prys die naam van die Here. Ons kom as kleis voor sy naam. Prys die naam van die Here. Op die tafel van die Here, van die koning. Hy moet vir ons vorm. Hey, Here, prys U. Sa kroons kan jy herstel. Jou kroon moet geherstel moet word. Jou visie moet geherstel moet word. Dat kan net nie die woorde uit 'n pastoor wees nie, maar dit moet 'n sacrifice wees. Jy kan nie met mense beweeg en hierdie seisoen wat vir jou drein nie. Jy kan nie met mense beweeg wat altyd het vir hulle sy huweliks en 'n drein gooi. Jy kan nie met mense beweeg. Jy wou jou man respect en alles wat hy gedoen het. En dit is 'n keer om te sê, hierdie week gee ek my man aandag, 'n volle aandag. Jy kan nie met mense beweeg wat vir jou afdrein nie, wat vir jou aftrap nie, wat vir jou afkyk nie, wat vir jou. Sommige van ons is in die bedienings, ons smile met mense, but our soul is so much full of anxiety. Oh Here, dankie, daar is 'n dieper, daar is 'n baie dieper depressie wat baie van ons deurgaan. Prys die naam van die Here, terwyl van die woorde van mense. Glory to Jesus. Ai Here, meester, Here, as U nie vir ons lei nie, glory to Jesus. Here, ek weet nie, but many of us, we are so much anxious. Anxiety has hold.
a grip in your soul, has hold a grip in your spirit. You need to understand, as long as you don't put boundaries, you will be disrespected. Woo! Here, thank you. Ek glo daar is mense wat getrouwd is hier, prys die naam van die Here. Glory to Jesus. Ek wil 'n vraag vra. Hoeveel van julle laat mense toe om in julle se kamer in te gaan? Getrouwde mense, how many of you allow people? That's what matter. Whether he's a visitor, that's what matter. Who he is. How many of you allow, give access to people to enter your matrimonial home? I mean, room. Die kamer van julle. Die kamer van julle. Here prys. Daar is sekere geheime wat jy in hierdie seisoen van mense moet afhou. The reason that you are no longer receiving it because you are staying with people, you are surrounded by people that their heavens are closed. Sommige mense, their heavens are closed. Look who you are surrounded. Certain environments that you have been found. Every day you are coming back from work, you need to stop at that place. You need to talk with that person for an hour. You need to invest your energy on certain wrong things. When you come to your house, you cannot give attention to your own kids. This season, let go and let God take control. Nou die woord van die Here sê vir ons sal toesluit, prys die naam van die Here. Hallelujah. Psalm 62. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. Hy gaan deur, hy sê, He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I shall never be shaken. But hy gaan daarvoor en hy sê, how long will you assault a man? Will any of you throw him down? He's leaning well. This tottering fence. They fully intend to topple him from his lofty place. They take delight in these lies with their mouths. You know, let me tell you for a minute. Let me tell you, the only way men's focus, die enigste manier om iemand se focus weg van hom af weg te neem is brand die nieuws wat almal van hom praat, sleg van hom praat. The only way to take the focus away from a man is to bring what others are saying, what others are evil speaking against him, to him. The only way to drain the strength of a man is to bring the negative of what others are saying to him. Hayara verborei ons. Die enigste manier om te voel dat jy nie vorentoe gaan nie,
is wanneer jy luister aan die woorde wat ander mense sê van jou. Want as jy begin luister wat die Here sê, dan sal jy die oorwinningskrag rondom jou lewens voel en sien. Jy sal die teenwoordigheid van die Here begin voel. Baie van ons is so in die angsie, prys die naam van die Here. Jy is vol van anxiety, van wat die mense oor jou sê. Set boundaries to certain relationships. Set boundaries to certain relationships. You know, I was telling the people today in a church that if you see me coming in a church, don't run to greet me, because you don't know the assignment I have come for. You don't know what I am crying for. You don't know what my soul is longing for. You don't know what I am travailing in the spirit for. You don't know how many hours I have spent in prayer for. You don't know what my spirit is longing for. Sy weet nie wat ek aansoek nie. Dat kan dalk my huwelik wees. Ek het tye en ander nie geslaap nie, maar ek het besluit, Here, op hierdie Sondagdiens moet nie verby my gaan nie. Laat jou teenwoordigheid vir my aanraak. As jy hardloop of vir my dan kom groet, dan sal jy mistaken wees. Want jy sal jou emotionele area damage, prys die naam van die Here. Jy sal denk dat ek hoogmoedig is, maar ek het met 'n sak gekom. Ai, mijn Jesus. Ek het met 'n sak gekom. My siel, hoe kom is hy dan? Onrustig. 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 Hey, babas. Verse 5 says, find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. En hierdie seisoen, ek is nie so geworry nie, ek is nie geworry nie, wat die mense van my praat nie, want ek is so gefokus op my huwelik. Ek is nie geworry nie wat die mense van my praat nie, van ek is so gefokus, van ek moet my kinders aandag gee. Ek is nie so geworry nie, prys die naam van die Here, want ek is so gefokus op my besigheid. Ek is nie geworry nie, prys die naam van die Here, wat die mense aan my lewe sê nie, wat die mense oor my finansiële sakke sê nie. Ek is nie geworry nie wat die wêreld aan my gooi nie, want ek is so gefokus. Hey Here, dankie koning Jesus, om in 'n gebed aan te gaan. Ek is so gefokus, want ek het die Here nodig. Ek het 'n encounter nodig. Prys die naam van die Here. My siel is dors aan iets van in hierdie seisoen. Ek is so gefokus om die klik van die Here aan te raak. Prys sy naam, want ek het alles wat ek het. Ek het die werk sacrifice, ek het my kinders sacrifice, ek het my huis sacrifice, om met die Here te ontmoet, en ek het met die klik van die Here aan te raak. Ek kan nie in hierdie seisoen labali kaya masaya manta met sekere mense beweeg nie. Ek kan nie sekere calls antwoord nie. Ek kan nie sekere conversaties wees nie. Dat maak die sak hoe die conversatie so smaak en almal lag. Prys die naam van die Here. Maar moet my nie mistake hoe die story ook lekker is, dat ek sal saamlag nie. Want hierdie seisoen is ek so baie gefokus op my persoonlike growth. This season, focus on your growth.
This season, be productive in what you are good in. This season, be productive in the area which you are good in. This season, just tell yourself, prepare your mind, tell yourself that every night I will sacrifice to spend in the presence of God. This season, al hoef dit so seer maak, maar ek kan nie sekere mense na my huis so toelaat nie, want ek is besig om 'n altaar met die Here te bou. Profeet, u kan waag, maar hierdie week prys die naam van die Here, gesalfde van die Here. Ek kan nie sekere calls antwoord nie. Prys die naam van die Here. Glory to Jesus. Hierdie week fokus ek op die pad om mense wat in die lewe saai, op die mense te focus. Hierdie week, ek wil hoe almal, maar hierdie week, you know, if you have come to a point of surrendering everything, there is a word that they are saying that you have been in others' emergencies, but when it's your season of emergency, no one is there to be found. You are watching me, but you are in fear because anxiety has crept in your soul. Nou daar wat sê vanaan, soos die Here vir ons voorberei, my siel, wees nie aanstaan. I don't want to be surrounded by people that is pulling me. Ek wil nie met mense beweeg wat so hastig met my is nie. Wat sommige van ons moet meditate vir ons sekere dinge doen. Hierdie seisoen kan ek nie met sekere mense kerk toe beweeg nie. Want die conversations wat ons het, voor ons dat by die huis aan die Here uitkom, dis nie so gesond vir my nie. Hierdie seisoen, allow the Lord to separate you. Certain boundaries will hurt you, but allow it to happen. Allow it to happen. Allow it to happen. If you are a woman, you say it right now that as much as I want to serve God, I cannot have two boyfriends. I know that they are paying for my rent, but this season I am sacrificing. Ek voel om die Here te vertrou. Ek voel om die uit te stap. Dit sal vir my baie seer maak, maar ek voel om uit te stap. Want dit is my persoonlike growth. Dit is my persoonlike journey. Dit is persoonlik dat ek hierdie ding alleen moet vat. Dit is persoonlik. Hannah en Penina, hulle altyd dieselfde man. Maar Hannah het gaan gevoel dat, glory to Jesus. Dis dan ons altyd is een man, kom ons het net sê wat ek doen. Kan ons vir hom sê gaan. Nou wat is dan die geheim? Kan sê nie vir my die geheim sê nie. Nie kon een goede geheim kan sê. Glory to Jesus. Oh, thank you Lord. Nie kon een goede
dat jy nie dat ons nie. Sommige mense kan ek nie meer toelaat nie. As het child tijdens. Here, tantje, help my, Here. Sommige dank. Sekere families, van family gatherings. En hierdie seisoen, al hoef dit vir my baie seer maak. Ek kan nie deel wees nie. Want ek is besig met my eie persoonlike sak. Maasin na kira. Kakap kira maasin khabis ki kansa. Maar hierdie seisoen, ek moet op my dink aan die gracias in kou. Ek val oor. I am so much on operation. And in this season, I want to work on that area of my life. Ek kan nie met mense wees wat baie hastig is. I want to work on my unforgiveness this season. Walk. I don't want to be pulled. Ek wil nie deel van mense wees wat van my net sal trek nie. Ek wil tyd vat oor iets. Ek wil met mense wees wat sal comfortable wees terwyl ek met hulle se meters is van my staan. Such a cross to the haka. Here dankie. Such a khula mia sekura haka. Such a no coin cross to the haka. Nesesuna. Los names. Hierdie seisoen, al hoef dit so lekker is, omdat hy in die groep is, sacrifice om uit die groep uit te gaan. Dat uplift jou nie, sacrifice om op jou spiritual journey te focus, sacrifice om die steen nie op hierdie seisoen, alleen op te steen, sacrifice om die steen alleen op te tel. Ose, dan is seisoena, deel breekaur. Jare, dankie, my siel loof u, omdat Dawie Barabi, die onse, die gesaunde, ek kan nie met mense wees nie. Die onsaunde, gaan we daar aan kom, van die na, amaas en toe, die persoonlijkheid eeuwe, die onse, da saunde, kore kuka, wees jala na stil, my siel wees na stil, alabasi, kayaman, osi, alyama danki, yara kan bati, segera dank, kan nie beweeg nie, want jy as jy die kring, van die mense, wat nie in jou glo nie, maar hierdie seisoen, laat hulle gaan, hulle het jou die beste gegee, maar laat hulle gaan, hulle het jou seer gemaakt, maar laat hulle gaan, hulle het jou die kos op die tafel gebring, maar laat hulle gaan, want ek gaan in die seisoen, wat mense, wat die Here vertrouw, Tjoega gabe, ek wil die vertrouw, ek het alles, I surrender everything, but in this season, it is paining me, maar ek moet dit afgee, dat maak seer, maar ek moet dit afgee,
Kalian nakanda yabasaya. Hey, Irian talabos yaw kayabanda. Ek kan die mense smeek om met my te bats nie. Dis 'n persoonlike saak. En ek moet sê te mens. Have you come to a realization that even as jy iemand iets geheim van 'n ander persoon, jy stel 'n verbond wat sê, gaan ek ding sê, maar my vriend, moet die mense gaan sê nie. Jara, dankie. Jara, my sin aanbid U. Jara, ribasa yantalaba. Daar is sekere geheim wat ek wil vir jou sê, maar moet nie mense sê nie. Hierdie seisoen moet hulle nie sê nie. Beweeg en stelde is terwyl dat hy vir hulle sê dat jy onrustig is in jou siel. Ore, ting om sy goed ore. Ore, mana sendre. Ting om sy goed mana sendre. Masik harap ma khabeng ore ting om sy. Hai arikon amai khabeng nau ses. Nau kon di barasing ama. Ting om sy mana sendre. Nesta dai nesta kore kausina koreba. Disa tuasisa. Naske akhara. Sasa dai ngakot ngakemu. Ting om sy. Even in what time you are sacrificing for prayer. Hulle sal jou woorde gee, maar jy is gestuur daar. Ek voel sommer hoe Moses gevoel het. God is hier vir my. God bring vir ons in environments van mense wat vir ons seer gemaak het, wat vir ons gedisappoint het. Hy sê vir ons terug die mense doen. Maar hierdie keer, hy omgeer jou met 'n klik. Here, dankie. Ai, Here, mercy. En Moses, hy gaan vind homself daar. Die atmosfeer soms kan ons sien die krag van God gewaar dat hy met ons is nie. Want ons is daar om die mense te please. Maar hierdie seisoen, sê by jouself, hierdie seisoen, as hulle saam gaan of nie, ek gaan. Hierdie seisoen, as hulle saam bid of nie. Hierdie seisoen, as hulle saam vas of nie. Hierdie seisoen, as hulle nie sekere dinge van afweer nie, of nie. Hierdie seisoen, focus in sin. I want to focus on my personal growth. Even though they don't call, I want to focus on my personal growth. Even though they don't come to my birthday, I want to focus on my personal growth. Oh, my personal growth. This season is for me. In my house, is for me and my children. It's for me to work on my finances. It's for me. Hey, trek yourself uit. Moses kom by die roosje om deur te gaan na die beloofde land toe. Moet jy die krek afdruk. Jy moet het afdruk. Dit sal jou seer maak, maar jy moet jou afdruk. Seun van David, wees barmhartig op my. Maar daar was skade van mense wat gesê, luister, die meester, nou is my oké.
Stadig maar seker. Ons maak nou klaar. Stadig maar seker. God. Ek weet nie hoe ek sal daar wees nie. Ek weet nie hoe ek sal daar kom nie. Maar stadig maar seker. Met worstelings. Maar stadig maar seker. Oei, naraga worstels. Sharab naraga worstels. Hey, Here, prysie. Maar deur my storms wil ek die naam wat my siel die retting gee. Moet nie bekommer oor mense wat dank aan jou sê nie, maar focus op die klip van die Here. Focus om 'n stap met die Here te neem. Focus op die trumpet sound van die stem van die Heilige. En op die stem in is so focus. Toretswatsa, inera mibati. Ai nesa ko khabar toretswatsa di. Ai neba ko khabar toretswatsa di. Ai wanneer dit so persoonlik raak, diep raak, en die Here, dan is jou vlees wat nou begin brand, en dan moet jy nou binne krag ingaan. Hierdie seisoen, sacrifice jou foon weg. Hierdie seisoen, sacrifice sekere mense. Het sy uitgat oor dat kwaakona. Kame kwaaksti, kankai basis dat oor musen kona. Nou kona minga hase, nou kwan divisina, nou kwan du kwaakona. Nana sa uipira, hanga, minga, muinga, nunga. Nekwana hu, ware I elopai, nesesuna. Hala kasi hala sa manda ko. Mahalat ni kakom ni. Masini. Yes na invest ako. Sa jawab ini yara. Tim ansay. Tan hansen. Tais din ons. Titais din ansay. Yara. Hangela dan nisin. Dan di volkies. Yara. Thank you, Colin Jesus. Tangan omsa. Nasara kami ma elochi. Nasa. Kupaya kami kukucha. Kankan sila kira. Israel sila. Nanasikaw da kira. Ay dara konyara jogo ha Israel sila. Indi visini cuida nira. Indi kunai cuida nira. Indi mas ay cuida nira. Indi bus ay cuida nira. Indi kuan ay cuida nira. Sila din omde. Your anxiety. My soul won't have to go. Ay antwoord geworden. Nebeget na the assurance that God is giving us is He answers prayers. My God. Hierdie seisoen ek beweeg op die stam van die Here. Nie op die stam van my teenstanders nie. David word gestuur. Wees soos David, wat op 'n arm gestuur is. Jy is net gestuur, maar jy gaan ontmoet dies wat teen die werk van die Here staan. Dies wat op toe, wat ooit sê, nie kwenge. Handa out in sensara out. Dan krijg je die mensen wat vir jou sal sê, moet nie jou 10 gee hierdie man nie. Die vijand sal jou sê,
Moenie offerandes aan die pastorin gee nie, en die pastoor gee nie, aan die kerk. Die mense hier dit gee, luister. Al hoef dit seer maak. Maar sekere mense, sekere verhoudings, Here, al hoef dit seer maak. Ay, Here, dankie. Tien hoste. Gabe nesse suna, ma Andre da elop oma. Turito goba. Nesse suna ting hoste. Sekere mense roep hulle af. Kyk na hierdie. Maak die met hulle. En sê vir hulle, hierdie seisoen, my vriend, ek wil tog my man aandag gee. Ons kan nie hierdie seisoen die phone calls, die lang phone calls wat ons gehad het, in die verlede seisoen kan ons in hierdie seisoen Nesesuna lagi. Eno pelegrama. Nesesuna lagi rakwa, tikwa dia. Nesesuna lagi elo isi dak hari rotao. Nesesuna. Lagi elo isi rakhi kau. Mama si tieno. Nesesuna. Asta obi yara bless, obi yara focus. Nessa sua rega de comida. Ek vertrou dat hierdie boodskap in ons siel sal gaan, in ons siel sal geburn word van Israels elopsida kapesa umwe. Ngaike elopke Aipha Rananada transformation and one transformation it's done habao otke wakwen kanobap maha transformation it's done habao otke hanichira kwenka nobap maha mingara no kwenka no kwenara minga kwenka nobap maha boundaries let's claim Nesesuna. Hey, ele matiyara. Kom ek vat dit so prys die naam van die Here. Dit is Isak. Halleluja. Halleluja, prys die naam van die Here. Kyk hier. Prys sy naam. Sekere conversations wat jy met die mense gehad het, pak dit op hierdie hier. Sekere vriende. Hey, Here, dankie. Pak nou, dis die battery. Pak chotwari. Homa kasiba saunga. Pak chotwari. Jaikani. Praise enough for the Here. It is a soon. Skena kwaba hamwa. Now kon aroma. Nessa suna. Perfume boy. Sacrifice was sende. Pak chotwari. Negative things cannot come alone. They cannot come alone. You need to leave them somewhere, because you have to enter the palace. You need to surrender it somewhere, because you need to go where God is taking you. Manare eloba khamsa isang omsa na elo aitwe na elo ba mangare shakameting aide elo na mangare sabye sakitsting aisa ta kwenka turago kaisa chung auna sa kwenka turago ge oh yara praise e auna se so kwenka turago auna se chumiba hirdi sesun lakeleni urang anrakni hirdi sesun it's a praise it's kahabai. Even though they praise you, shut your ears, focus on the cross. Hirdi sesun an hubara sa jy mooi lyk mooi moet nie gesief word nie. Hirdi sesun wear your high heel
Step out as a queen. But don't be moved by what they say. Don't be moved by the praises of men. Don't be moved because you have to come back to your knees. It is a personal growth season. Don't accommodate. Vandag het ek die mense gesê, hierdie seisoen, jy moet baie vir jouself gedra. Because emotionally, if you want to walk with me, you need to be prepared. Woo! Because even though you used to call me, certain calls I will just check and you need to know that this man is in prayer, this man is busy with God. Hey, the Here place, ek wil productive wees in hierdie seisoen. Prys die naam van die Here. Hilaria van Wyk, as hulle vir jou bel op Vrydag by 'n plek te kom, jy sê vir hulle, hierdie seisoen, daar is nie meer Vrydag uitgaan nie. Hierdie seisoen, ons kan nie, Hilaria, prys die naam van die Here, as ek jou bel van Paulus en Maria en Arnold te praat, sê vir my, hierdie seisoen profeet, ek kan nie toelaat nie. Want ek het my swak jegas, ek wil op my kort, hy dingetjies wat so uitsteek in my lewe. Ek het vanuit die mense van die kerk gesê, ons is in 'n seisoen waar ons op ons werk, dat when gemees uitkare, sat sy focus, wese twatwa nese swinga, wese twatwa, kores karama kon ay, nakon ay, biasa kay dira kwa kon ay. Ons altyd is getrouwd, omdat jy jou man ons naam roep, dan moet ek met jou bly. Hierdie seisoen, ek wil in 'n environment ingaan waar ek sê, honey, ek wil in 'n seisoen ingaan waar ek sê, my husband. Ek wil in 'n seisoen ingaan waar ek sê, lovely. Ek wil in 'n seisoen ingaan, sweetheart. Hierdie seisoen, hy het vir my 'n engagement ring opgeset. Hierdie seisoen, ons kan nog nie op hierdie seisoen kan ons nie op Savannah Drive fokus nie. No. Ek las dit maar hierdie seisoen, my susser, nee. Father, we make you the anchor of this podcast. Yara, sasa podcast news was this was how is that man out of sata was Kumika hatska kumila mayo, sata tonga kada mayo, ora ge amang ko wasin start wa, ama a leader, ama fantasy screen leader is a leader. Nesasuna, labida ge le kisma kona. Vandag het ek mense gesê in die kerk, as julle op my focus, omdat ek so moet mooi sit het, en jy sien die ander broer wat in die kerk is, hy dra selfde t-shirt vir jare, en julle focus sit op my, omdat ek die leier is, omdat die Here van my gevertel het, ons leier, ons profeet moet so baie mooi, it is fine, om mooi te leid, maar hierdie seisoen, begin as saai,
in mense se lewe. Begin saai met goeie woorde in mense se lewe. Hierdie seisoen groet elke mens in jou werksplek. Maak dit 'n habit. Hierdie seisoen moet jy nie afgee aan vyandskap nie. Groet hulle. Groet nie. Greet them. This season is a season of exploit. Chickens, they are not eagles. Eagles will be known by their song. And it's the hide was to that Uma Amkuba, it's Iwe. Ma'am Eloba, it's Iwe. Ma'am Eloba, na sinatasi munkauke. Ma'am Eloba, jij wil na een plek toe gaan. Jij wil krabben. Jij kan niet met mensen zeggen, zet wat ze niet. Ik geloof niet in die vrouwen niet. Ik geloof niet, ik zal uit die Namibia uitgaan niet. Jij kan niet met die mensen bewegen in hierdie seisoen niet. Al hoeft het zo zeer maar. Beweeg weg. Jy soek werk, maar jy soek gaan omgeer met mense. Jy soek 'n promotion, maar jy soek gaan omgeer met mense wat alles afpraat. Is dit saam vir jou seer maak, maar sacrifice. I want to take this time to give honor to God. God alone. God alone. You spread me. Yes, as you doing as far as I can be able to. Actually, I'm bored. Thank you. As het belangrijk is voor jou. En als ik value in je leven speel, dan zal je voor me terugbrengen. Ik blijf doen met 1 keer. Niet 3 keer niet. Niet 4 keer niet 2 keer ook niet. As tu sa regrediança. Panegas biasa. Pausin kau regera. Pausin sesuai ada di kota. Hermin Muranda. Ons is in die seisoen. We are in a season of growth. We want to enter. We want to be elevated. Godsman Fredericks, just one call. If I play value, whether you are my family, if I play value in your life, if it is important for you, you will give me a call me request and I will call you back. If you don't have credit, give me a call me request. Ek is moe van sekere mense. If you meet them in the shops, they will tell you, I was about to call you. Nee, en nie in hierdie seisoen. Nie in hierdie seisoen. Nie in hierdie seisoen. As jy my nie wil support nie, para graduatie. Net 1 keer. Mama Diana Roche, net 1 keer. As u profeet se nommer sien, hy ring. En as u nie antwoord nie. As ek waarde, you know what? Why am I speaking about self? You need to look deep in yourself. You need to talk about yourself. You need to see where 2026 is about to approach us. You have struggled with people the whole year. But mentally, if you are not prepared,
so lang geword. Ek is so gefocus op my visie. You know, I was telling my wife was talking to me an hour ago. She was talking to me and she was asking me this and this, and my husband, we need to do this and this. And I just told her, my wife, shh, just be silent. Just be silent. Want ek is so gefocus van die week. Ek is so gefocus, ek gee myself af. Sommige van julle hier in Swakop, julle sal my sien, dat nee, seker in 'n week met een klere. Want ek is so gefocus. Sommige van julle sal my sien, dat my voete is so vol van as, want ek is so gefocus. Ek is besig om stene op te sit. Just once, Mama Bina, just once. Just once. If I play value, whether you are my sister, whether you are my brother, if I play value in your life, you will call me back. Just once. Sats ke atswats na kian kumika istas kilo. Sats ikumsa. Sidang kumsa asali. Sats na. Praise na van die Here. Ek is so baie bly, praise na van die Here. Hallelujah. For mense wat op hierdie platform is, glory to God, that have come in contact, glory to God, with the table, on the table of Yahweh, on the table of Yahweh. We are trusting God that tomorrow we will be having a broadcast, and you don't know what time I will be coming. Maar ek vertrou die Here dat ons sal 10 uur goed sal ons klaar besig wees. Ja, weer goed, but you guys have to expect me on the 12 o'clock, but on the move of the Holy Spirit, on the demand of the Holy Spirit. Sida die beweging soos hy. Sida die beweging soos hy. Ay, Here, dankie. Dankie, Here, kon in Jesus. Hermin Muranda, hy sê, my dochter, ek neem sommige klikke af van jou af. Ja, Here, dankie. Godsman Willem Fredericks, hierdie seisoen. Here, dankie. Ay, Jesus. Traumata, die Kunze. Ida Saki, du bist nah. Traumata. Eerste dag sal mooi gaan. Die tweede dag sal die vlees, die gesê, jy is moeg. Die derde dag sal die vlees sê, nee man, hoekom maak jy? Op die vierde dag is die deurbraak. Vrijdag is Haza. Hij zei, ik was in mijn zonnetjes treden die. Zonnetjes die alle keizer omgaan. Hier op mij zien. Zonnetjes. Als je altijd die braken omgaan. Als je daar vaste, dan wat je moet. En neem en zeggen, hier die week. Na sase, dat je daar vast en op Israël omgaan. Yes, some of you will send me voice record. I won't listen because I cannot give my flesh what it's craving for. This season, no. Ik kan niet mijn vlees, alles wat hij zoekt, gee niet. Want ik zal niet kan groeien niet. Chocolade dat kan maar niet zo zijn undo. Ik kan niet, mijn vlees, alles wat ik zoek hier niet. Ik moet sacrifice. Ik moet sacrifice. Ek moet sacrifice van die Here maak. Hy maak 'n nuwe ding met my. Ek moet sacrifice.
Praise the name of the Yara. Family, let me take this time and this honor just to say to everybody that has been a blessing to the building project of the Lord, of the church. Hallelujah. Glory to God. For those of you that we are in communication with, anytime you are giving your seed, glory to God, hallelujah, we always give you the results back. We always give you the results back. Hallelujah. Met hy 20 rand wat jy gegee het ons hier die glas gekoop. En hier is die glas. Prys die naam van die Here. Hallelujah. Van satsta ma goede gratouchitao. Glory to Jesus. Hallelujah. Family, if you are still here and you are saying, man of God, I want to be part of the project. We are busy with the flow of the church. We are busy with the flow of the church. We don't need your billions. We don't need your thousands. We don't need your 10,000s. Just at $100, it brings a change. If the Holy Spirit lays it upon you, you can change it. Glory to God. But this is for the house of God. It is a seed that you are sowing in. It's a seed that you are sowing in. Woo! It's a seed that you are sowing in. Glory to God. It's a seed that you are sowing in. For the people that are coming to the church, they will see that we are standing and we are praying. We start 9 o'clock. We finish 12 o'clock. Overcome out the range. We let go of certain things. Who is this one? My God. My God. My God. That person that just did what the Lord has laid upon them. God bless you. God bless you. Here, just send me a WhatsApp text, please, so that I can show you the results. Oh my God, somebody, while I'm just watching here, I don't want to call the names. I don't want to call your name. Glory to God. Hallelujah. Because whatever that you are giving to God, you are not giving to men. You are not here to showcase. Glory to God. Everybody that has been sowing, even the leaders, those that are going with us, that's what you know. Who are the givers, who are not the givers. No. Every one of you are partaking. Ons almal sal gaan wen. Prys die naam van die Here. So I want to acknowledge the mother that is also give us while we are busy now. I just saw. Hey, glory to God. And this is what we need. We are building the kingdom of God. Hallelujah. Man was a man. I mean, that was a man. We read the Nasa. Woo! You're a donkey. That was a man. We read the Nasa. God bless you, Mama Pinar. I'm so much humble. Liba Shatalabahi. Link Hayabas in Kano City. Yara, thank you, my shield and bought ear. Yara, Ali praise in ear. The word and ear, Jesus. Yara, thank you, Yara, Jesus. Praise the Yara. My worship unto God. Give us from yours. That we leveling with that hour. Ons amal kan profete wees. But eagles different. Divas from the chickens. Eagles divas from the chickens. Thank you, Lord. My cry to the Lord is that may the Lord
Surround me with people that are word hungry and not prophecy hungry. Mense wat so in die woord van die Here vol dieper ingaan. Mense wat in die skynblik van die Allerhoogste wil bly. Mense wat sê, my eerste liefde. Mense wat kan sê, profeet, nee, dat is die hoe wat ons loop nie. Profeet, dat wat u maak. Ek word so gestoot om hierdie woord en Mama Hermine the praat prys die naam van die Here. This is into farming, glory to God. I don't know Mama Hermine Muranda where you are watching me from, but the Lord is giving you that liberation. There is a will for you to prosper. There is a focus for you to give everything your best and to be productive in the growth of farming. Give your best into the farming. Lifter of men. Ek is so baie dankbaar, ek is so lief vir almal. Glory to Jesus. Hermine Muranda. Kalabanta Ribasaya. Yay, mighty Lord. Glory to God. You know, Mama Hermine, I don't know, is it Sandlam? Where are you working? Where are you working? You know, my friend, how do you call these people that are what? What is the name? Lord, please help me. Lord, please help me. Glory to God. Funeral, yes, funeral covers. Are you in this? Are you part of these things? Clara Satalamante Liankati Likasos Kalebaradi. Glory to God. Thank you, Lord. But are you also doing these funeral covers? Because yes, you are writing documents, but are you also in these funeral covers? But listen to me, Mama Hermine Muranda, but there is also an upliftment. There is a ranking that is coming to you in the mighty name of Jesus Christ. There is a focus that you have to give in the area of farming. Farming. That button is coming on your spirit, man. In the area of farming. Woo! Hi, Here Koning Jesus. Dr. van Sion, Irene Ubekhuis, dis 'n seisoen van separation. Van die Here moet vir jou uitneem. Prys die naam van die Here. Want jy het by 'n plek gekom waar die Here moet vir jou na 'n plek toe kan neem. Prys die naam van die Here. Om van hom af te hoor. Want daar is baie danke wat u in u hande het. Maar die Here vra vir u. Ai, Here, prys u. Wat het jy dan, my dogter? Wat het jy dan, my dogter? God is preparing you. Put your mind into that focus. Farming, the industry of farming. I pray that world of prosperity, world of overcoming, world of exploits shall someone is around you. As I speak right now, the empowering grace and the word of the Spirit of God is touching you in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Glory to God. Yes, Mama Trucy, God bless you. Thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord Jesus. My God. Thank you, Jesus. Wait. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yara praise ye. Nan karabasi talaband.
Libantarabasikai. Oh, Yara Braishi. I need to move away. Braishi now, Father Yara. Glory to Jesus. Mama Hermin Muranda. Please allow me to speak this one. Glory to God. If you have received a dress from somebody, if you have received a dress, it's like a traditional dress. It's like a traditional dress. Are we together? As a rok van iemand as 'n geskenk gegee is, krooi, halleluja, geontvang het. Woo, Here, thank you. Oh yes, Lord. Kalabantias kalaba. If you have received a dress from somebody, please call me. Please call me. Please call me. Because I want to speak to you in an area. Ayara danki. But just know you have to call me just once. Ayara danki. Ayara danki. Here praise U. Here maak my los van elke ding wat my weghou van U af. Landsberg, are you in Windhoek? She said, ja, Godsman. Bel my. Here dankie. Bel my. Van ons sket af alles wat nie van die Here is nie. Maandag, ons staan op en ons spreek op ons lewe hierdie week, Here. I am working. Here, thank you. Woo. I am tired, but I'm going to do it. I feel like surrendering, but I'm going to do it. I don't see her lifting, but I'm going to do it. I don't have anybody to inspire me, but I'm going to do it. Woo. It is tiring, but I'm going to do it. My body is tired, but I'm going to do it. Here, dank je. Daar is niemand wat voor mij support nie. But I'm going to do it. Because I need to step out. 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 But there's a person that got sassoon. There's a person that got sassoon. There's a person that got sassoon. Can't dance in again, hello. There's a person that got sassoon. There's a person that got sassoon. Ek het lang ander mense gesien wat productief is en wat hulle doen. En die secret is dat aandag op hulle self gegee. Hulle aandag op hulle se besigheid gegee. Ek was te veel en mense se dange, maar hierdie seisoen Kurida ka nung gabi. Lanek maset. Kurida ka nek kamep nga gabi. Lanek maset. Maar in hierdie seisoen, bialek nie meer Andis rond nie. Bialek nie meer Angels rond nie. Bialek nie meer sisters rond nie. As ek vir jou een keer bel, maar as ek nie waarde in jou lewe het nie. I don't want to wait, people. I don't want to wait, people. I told you that I'm going to have a birthday celebration this end of the month. Jy het gehoor, maar jy het gevoel. Jy wil nie deel wees nie. Ayara. Jy het gevoel. Jy het gevoel. Moet jy wag, laat jy die groei sien nie. You know, Landsberg, there is a
There is a bar that is in a corner. As u by Damara 7 kom, dan gaan u asof u best op toe gaan. Prys die naam van die Here. Daar is 'n bar wat so in 'n hoek sien. Sit, prys die naam van die Here. Glory to Jesus. I am seeing your spirit in that environment. Glory to Jesus. In the environment van Damara 7. Se burst of af, die kan toe. Prys die naam van die Here. I see your spirit there. Glory to God. But it's seasons. You need to separate yourself. Jy het hulle gesê dat jy het jou kanse aan je man. Here, dankie. They never focus. You know? Glory to God. Mama Hermin, once I'm finished, I'm giving it to you. What God says is, just give yourself unto me this season and see how I will cause you to prosper. Iemand het nie baie mooi gehoor nie. Iemand het nie baie mooi gehoor nie. Moet nie emotional wees nie. Gee jou net self aan die Here hierdie seisoen. This season, don't cry too much. You have tell them you have a headache, but they never give you Panadol. It's fine. Yes, that's last part. It's well. You have tell them that you have pains in your body, but they never get it. Don't focus. Don't focus. Don't focus. Don't focus. Don't focus. Don't focus. What I'm trying to explain to you, there is a street in that. There is a bar in the corner. But that street, it's my whole focus. It's my whole focus. It's my whole focus. I love you all with the love of the Lord. But give yourself time. Gee yourself tyd. Jy het te veel seer gekry, gee yourself tyd. You cannot be in a group where they are sharing nudes, where they are sharing naked things, where they are swearing you are part of the group, and still you are part of a Christian group, and you are going with a conversation that says, ons is maar net mense, profeet, moet ons nie judge nie. No, we are not judging. We are not judging. You are just exposing your level that you want to stay in. You cannot drink a Friday and pose on Friday and Monday, for Tuesday, Wednesday. You are on every prophet's platform saying, man of God, speak to me. No. Nie aan hierdie seisoen nie. Dit sal vir jou seer maak, ek het dit gesê. Voorberei jouself emotionally hierdie week van ons harde ding gepraat.
Ons sal met harde danke besig raak. This season, we don't want to be emotional. We don't want to be emotional. Princess Juliana, sê die mens langs jou, hierdie seisoen, ons kan nie emotional wees nie. Ons kan nie. Ja. You know, Landsberg, this season, yeah, man, they cannot watch, some people cannot watch my status. Julle is hier. So wat van julle het my nommer, ja. As dit 'n seisoen is dat jy nie my status kan kyk nie, ja. It's just like that. It's the obvious case. Yes. This season, block them on your status. This season, remove friends from your Facebook page. This season, if it is necessary, block them. This season, you cannot answer to everything. You know, most of the people that address me as a prophet of God, that address me, hi, how are you? In a SMS, I don't answer him. Let me tell you. Oh my God. Oh my God. God is exposing to us to a level of growth. A boyfriend, your husband's colleague is texting you hi, and you reply, hi, how are you? My husband is not around. Hier is seisoen. Oh, Here, dankie. Hier is seisoen. Jy kan nie my colleague wees en jy is 'n vroumens en jy text vir my hi. Die hi is so comfortable. Die hi is so, ek weet nie hoe lang ek moet hier wees nie. En ons moet slaap, prys die naam van die Here. En sommige van ons moet nog bid, prys die naam van die Here. Ons moet so stil raak, van ons siele moet stil wees in die Here. Hier is Here, dankie. Maar jy is net my neighbor. Maar omdat jy iets nodig het, moet my nie hi sê nie. If it is morning, say good morning. Can you please? Hi, prophet. That hi does not go along with me. Ooh, Here, dat maakt sommige mensen, dat hinder sommige mensen. Maar no. Ons kan nie comfortable wees nie. Ons kan nie comfortable wees nie. Hi, prophet. Hi, can you also pray for me? Hi, can you also please, hi. Enough have I accommodated a lot of things, but it has to stop in this season. That must stop. That must stop. I have a wonderful pastor, and anytime she approach me, she will say, "Good morning, honorable." Hey. Allah mama shayaba. That does not even, certain ways that you approach certain people.
give them even a minute of breathing. You are asking your uncle transport money and you say, hi uncle. Ek hoop dit gaan goed met uncle. Hi uncle. Hi Andy. Hi. No, not this season. Gebruik iets anders. Gebruik iets anders. As jy jonger as my is, en jy is my ma, of jy is my broer, jy is my sister, jy is nog op 'n gewoonte, op my naam beroep. Nee, die seisoen nie. Respect ma kon karaje kong uit ma. Kais dis respect ma kon karaje kong uit ma. Kais dan ni kaya tidak ganit ma. Kais dis ani respect ka. Kadua dis ani respect ko na. Ang karaje kong uit ma. Ni di susun. Ni di susun. Hi, are you home? There is a announcement. Even ook as my vrou mens in die phone kyk, dan sal sy sê, ek sê, ne basura tayo, hi, tago sa rosaro haigu. Hi, kom stop my 8. Die dienst is 8. Hi. Here, dankie. I have seen a woman that, you know, as sy 'n godsvrou is, as sy bekeer is, en jy het vriende wat nie jou bekering respecteer nie, soos my suster hier sê, as hulle nie jou bekering respecteer nie, nie in hierdie seisoen nie, nie in hierdie seisoen nie, nie in hierdie seisoen nie. Hare, stoot jouself, gee jouself aan God, mense sal vir jou daarvoor kan kry, mense sal vir jou voorkan gaan kry. Glory to Jesus. May the Lord bless you. Two cannot work together unless they agree. Work with those that wants to journey with you. Glory to God. All of us cannot complain. All of us cannot murmur. No. Don't cry for people that was meant for a season in your life. No. Why is it always you that must call them? No. Nie need this as soon. Handbrake sa. Yera praise. Father, I speak blessings over each and every person that is connected. Lord, I pray for them. I pray for the families. I pray for the children. In the mighty name of Jesus Christ. Here, ek spreek 'n herstelling in die huweliks. Here, ek spreek en daai Koning Jesus wat in engagement is, wat gepromise is, Here. Here, ek staan op die grond van die huweliks, Here. Daai is wat net gehoor het, Here. Koning Jesus, dis vir 2 jare, die man, hy praat net van huwelik, maar hy kom nie uit nie, Here. Ek spreek 'n herstelling, Here, in die naam van Jesus Christus. Dankie, Koning Jesus, dat sal 'n teken wees. Dankie, Here, dat U hulle se huis sal aansien. Glory to God. From January, it is November. You have said that jy sal jou kamer inver. Hierdie seisoen doen dit. Hierdie seisoen doen dit. Hierdie seisoen doen dit. Vat vir jouself uit.
Wat vir jouself sê. Ek sê die kerk se mense dat omdat jy bekeer is, moet nie arm lyk nie. Ja. Jy kan nie met my beweeg en jy kan nie R100 uit wil vat om net jou hare te gaan blou nie. As 'n vroumens. Here, dankie. Thank you, Lord. No. Thank you. Blow die hare uit. Blow die hare uit. As dit vir jou $100 kos, hy perfume rooi. Kry dit vir jou. Ai, Here, prys U. Omdat jy maak vir jouself bly soos 'n koningskind. Bly soos 'n koningskind. I am telling the people that is working with me, if I come as a leader to your house and I see that your cupboards, these things that your cupboards are broken, the doors are broken, and I am not inspiring you not to give a tithe this season, then I am not a leader for you guys. Then I am training you guys. Ons op die tafel van die Here. Then I am training you guys. I want to work with people wat vir my sal kan sê, nee man, profeet, dat is vir lang tyd dat u hierdie jersey aan het. Kom ons gaan style toe. Kom ons gaan Master Price toe. Kom ons gaan Jet toe. Kom ons gaan Macams toe. Kom ons gaan. You cannot be with people. Enough have I been in a church that no, I am going with shoes that is looking like this. But nobody is concerned. Nobody is concerned. Lyk soos 'n kind van die Here. Don't be prideful. Ek praat nie van hierdie style waar julle nou die wigs opset en julle wil bewys jy het die 10 inch en jy het die 12 inch. Ek sê elos itoy kom hy monsen. Lyk soos 'n koningskind. Ek sê die mense in die kerk vandag, prys die naam van die Here. God het vir my die visie gegee en as jy met dat iets hier moet kom wat jou bosse uitwys, ons sal vir jou in respek R10 of die R13 gee. As jy terug wil kom, is jou sak. Maar gaan draai iets anders. Maar lyk ordentlik. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie. Sounds en amen. Here prys U, sounds en. It's goed om in te kry. Here prys U. Soundsen. Parlamentskat sa iyo. Otskira kawi ana. President sa simuo. Otskawi ria ana. Sisena sa simuo. Otskawi ria ana. Sapo sira kaitsio. Otska babal kami kaima. Otska kawi ria hadrashen. Hadrayusya. Ini heisale Yara. Prys U naam van die Here. Ek as vir julle for those of you that is in Swakop, it will be a privilege to see you anytime soon. Thank you for everybody that has been a blessing to the program. Ons vertrou die Here, glory to Jesus, dat ons sal, hallelujah, die net, die vloer, alles sal ons in hierdie week klaarmaak, because we are trusting God to have a night of glory, aan van herstelling, van God se heerlikheid, the head. Hallelujah, glory to God. You will just see a poster, but we are in the process. We are in the process because we are preparing for encounter with God. If you are a person that prays 5 minutes,
then I'm feeling for you. But if you are in Swakop, posters will be out, and we are praying and we are declaring the blood of Jesus Christ to seal this message that I'm bringing out. We are having an encounter with God in the mighty name of Jesus Christ. So liefde van my af en my lieflike wonderlike vrou, prys die naam van die Here. Halleluja. Aan almal wat gekonnekteer is op die tafel van ons Vader. Ons sien môre, ons sien mekaar môre. Prys die naam van die Here. Mag die Here met julle wees. Mag die Here vir julle versterk. Prys die naam van die Here. Glory to Jesus. Halleluja. Moet nie sekere goed aandag gee wat van jou verlede is nie. Prys die naam van die Here. Focus op die dinge wat vir jou laat groei. Glory to Jesus. Prys die naam van die Here. Dit is 'n week waar die Here vir ons sal oprig op die tafel. Be prepared in this season. In Jesus' name. Shalom.